بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanguan sin kami haram Islam, alhamdulillah, murah-murahan yan kamuruunhan di mutunggo at tawa imaalog kamo ha waktu ini na sampay na mo insalam do amon kanipatan. Murah-murahan ha waktu ini amoin humampit kita niyo ring ha mga pagpatumtum pangadjian deng ha araman nato. Kag-aramahan nato araman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoin waktu ini lang ta parsukuan sin guru na to mulia yari bihayaon gumanap sin pangadjian lima bay amin bakas lang ta kaya tagnaan na sin sharing ha amin wayroon pa in haylayayad tulong ta at tawaring ha panangan sin siya nakasud mariha programa sin kita niyo ni Darul Islam Foundation. Biyaon waktu rin min siya na isang katutan niyo pangadjian tungod paparkala panawag-tawag paara masin Allah subhanahu wa ta'ala hagwa sin Makkah al-Mukarramah. Insyaallah ta'ala hirwal ko kaniyo in guru na to kalasan wayron no ring dan kan Syekh Jomar Naing fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasin puji ban kasanglit tuput Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan nagpapanjari kato nagrijiki kato Tuhan nagpapanjari sin kamatay wa sin kabuhi. Tuhan amuin lialago sin kita kabubukaan sin kita iwanin yangan angan sin kita amuin hipagbakta siya adlaw mahuli insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa asin dito mga timang hudna mo haagama maumaas na mo masira kita hakitab amin kitab Rahikul Makhtum amin kitab menunjuk ya kisah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siulat siyahi Safiyur Rahman Al-Mubarak Kafuri Inseni Pakistani. Ayo. Sambil miawot na kita pagdawa sin Rasul alaihi salatu wassalam hawa sin Makkah. Kiyawaita in pagdawa ni hawa sin Makkah hatahu ni kahampu was sin pagkanabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mga bistahon hay ini Gregorian calendar kumugdan siya kahinapusan sin May ato akan law niya hapanagnaan sin bulan June hatahun unong ngagatus hangpu tagsiyam miladiya artinya Gregorian calendar. Imo in Rasul sallallahu alaihi wasallam dinawak ka harap pa Taif. In Taif ini bang tabis tahun layo na din hawak ka ulang maglabi mga
60 miles. Demikian miyatuin Rasul sallallahu alaihi wasallam wairun sa sakatan niya. Bukon biasin bihaon, bang kita magdakwa, ono waktu adventure pa yung sakatan ta. Ono waktu aircon pa yung sakatan ta. Ono waktu biya in transportation sing kita habiaon, bukon na biasin transportation anak kauna ito. Sa dalam biya tu wairun nagkura in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wairun disam nagunta sa piano niya in Taif sindua sikinya. Sibu ramiat tu Taif iban sin minui. Nagsiki-siki saja Rasul sallallahu alaihi wasallam in iban niya Zaid ibnu Harithah. Demikian ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hatiap-tiap kabila, tribes, amun lawayan ni Haran, dakwahan niya, menawag-tawag siya pa agam Islam. Sa minsan biya, tuwiro unti mahima, sin panawag-tawag niya. Sambil si mampay nasadya siya pahula Taif. Pagdatong niya pahula Taif, kiyadto niya into magtaymang hud. Sawabin sila ini nakura sin Banu Thaqif. Panagnan kiyadto niya hi Abdu Yalil. Ini karoy Mas'ud. Ini katuhi Hubayb. In mga sila ini anak ni Amr ibn Umair al-Thaqafi. Sambil limingko din Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta diawahan niya amuin papag-agama panauhid panunggal po Allah subhanahu wa ta'ala wa ila nusratil Islam. Anawag tawag rin si amuin tumabang bang biyarin lumanyot in agama Islam. Inagisin hambo den hatu amin miyaksud niya wa yamrutu thiyab al-Ka'bah in kana Allahu arsalak. In siyambong niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam piritun ko in kurtina sin Makkah sin Ka'bah banging kiyaunan sin Allahu ta'ala piyaran niya ko. Amito kaya sambong niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam banging kiyaunan sin Allahu ta'ala wat piyaran niya ko piritun kulong niya in kurtina sin Makkah sin Ka'bah. Wakala al-akhar inagisini karwa ama wajadallahu ahadan gairak. Unulong niya, wairun nakaba, wairun nakalagan sin Allahu ta'ala, duga inding kayo mo, amin hinangon niya Rasul. Inagi sinikato, wallahi la ukallimuk abadan. Sa pankulo niya pa Allahu ta'ala, di takaw dahon magbisara salama-lama. In kunta rasulan, baging kiyawanan mo ba't bunnal Rasul, la anta a'zam khataran min an arudda alikal kalam. Bang in kiyaunan mo ba't bunnal to din ikaw Rasul, ikaw na in sa laggo-laggo kamumulahan amo in sambungan ko amo in dahon tap ako magbisara. Wala in kunta takdhib ala Allah ma yanbaghi an ukallimak. Bang in kiyaunan mo ba't nagputing ka nangimuting ka pa Allah ta'ala na di ka mapatut amoy dahon magbisara. Fakama anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagdungog niya sin kabtangan sin mga sila tu magtaymang hudini timindog in Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa niya beitaan id fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Pagka sa hinang niyo na hinang niyo kiabtang nyo na yung kiabtang niyo na pangayon ko sadya ka niyo kitapok niyo inaku yari di ayaw ka magbayta inaku di matong mari amoy nagpasampay. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna ahli Makkah asyrata ayyam. Inlugay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hataif bayna ahli Taif miabot siyang kuadlaw hawla Taif. La yada
ahadan min ashrafihim illa ja'ahu wa kallamahu. Tuyo ni sa magdakwa. Wayron din ang mga hambuk, din hakana Quran, sin tao Taif, bot malingkan kiat dunia. Sarta dianya nagbisara. Faqalu ukhruj min biladina. Ini siyambag panambag nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gua na kau din nahula namo. Ig na kau din nahula namo. Wa agarru bihi sufahauhum. Sarta diyoy siya sin mga tao dupang haula Taif. Amin dupang taga pikilan day sa sabab sin di nila matay main kasabunnalag, nabilang na sila din ha mga tao abnormal. Falamma arada al-khuruj tabi'ahu sufahauhum wa abiduhum. Awaktu man sung namabaya mig gumawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam din haula Taif, yagad agaran si asin mga sila tao rupang iwan ipun. Mga banyaga sin tao Taif. Yasubbuna wa yasihuna bihi. Yamungmung siya iwan iulak-ulakan. Yagkaslahan. Hatta ijtama alaihi nas, sambil piyagpunan siya sin mga manusia. Fawaqafu lahu arakibahu hatta ikhtasaba na'lahu biddima. Fawaqafu lahu samatin saffain wa ja'alu yarmunahu bil hijara wa bi kalimatin minas safah. Timindog sila sambil nadbiya na dua lain saffain. Na dua lain in mga manusia hadaig niya wa ja'alu yarmunahu, ampa sila yang timagna timilo kanya in pianilo nila batu. Wa kalimatin minas safa, iban mga bisara amuin bisara pamungmung bukun marayaw mangi hapang dungog hatta asabahu warajamu arakibahu, sambil piyagtilo nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta ikhtasaba na'lahu biddima, sambil amuin kaparuguhan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagtulo niya in dugo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil miabot pachinilas niya, papaan niya, pasikin niya. Biya to in dugo na asag din Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sadya pagdakwahan sin agama Islam. Biyaong kato na maang nasaan, maang na kita matilo sin bato, gamanit panilo kato pan, pakaunon kita marayaw, ibutang kita pabay amuin bay mahagnoy, amuin irkon na kung anyaon. Sa minsan bihad to tiyo dahin tumatas pagdakwahan atau akan hapagbisarahan sin kasabunnalan. Wa kana Zaid bin Haritha yaqihi binafsih, ingkaw na sa Zaid. Siya na ini tiamingan niya, protektahan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, protect niya baran niya. Tinatasan niya yan pugdanan sin bato, bangman ka protektahan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta asabahu syujajun fi ra'si. Syajajun fi ra'sihi, sambil amin kyugdan siya pali. Kaya palian siya hao Zaid bin Haritha. Walam yazal biya sufaha kadhalik hatta alja'uhu ila haitin li'utba wa syaiba ibnai Rabi'ah. Biyating kahalan sambil masih-masih namanin mga tao dupang yaon pagtilo nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam ibn Zaid, sambil miabot sila amuin hakabbon in tagdapon niya Utba ibn Shayba anak ni Rabi'ah. In layong niya mga 3 miles din hula Taif. Kita kunin tuyo nila maminasa, in tuyo nila mamuhinga din na Taif, sambil miabot 3 miles in layo niya hasupaya sadya mapuhinga nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam matilo sin bato, iwan kapamungmungan sin pamungmung bukon marayaw.
raja ilayhi raja'u anhu. Sambil amat tunay ng sabab yung mga nakatapok atau akan dito sila yung mga nainang sabab nagbalik na in mga tao yadto amin namuhinga atau akan nanilo kanila. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hablatin min inab. Sambil nakaratong in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakabun in kabun niya nahipo sin pananong grapes. Limingko din Rasul sallallahu alaihi wasallam halambong doon habay-bay sin grapes yaon. Sambil nakalingkod siya sarta di mayaw dayawin parasahan niya nangin doa na in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin haduaan niya matampal sarta si maplag amuin manunjuki in pangatayan niya nahihipo sin kasusahan iban nahihipo biya mga problema sabab sin kialanggalan niya atau akan yabakan niya yagbak niya in kasigpitan iban amuin panganduk-nganduk may takway roon amuin timayma na marat sayakan niya minsan hambok haula yaw. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadu'a niya Allahumma ilaika ashku di'fa quwwati. Ya Allah kay mo kurahi reklamo in kalamma sin kusog ko in kalamma ko kulang in kusog ko wa qillata hilati iban kakulang sin kusog ko wa hawani ala nas iban kawawa ko pangbawa-bawa ka ko ang mga manusia. Ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin. Ikaw in Tuhan sin mga sila malamma atau kan sin mga sila Tuhan sin mga sila hihina. Wa anta rabbi iban ikaw in Tuhanku ila man takiluni harap pakain pa ako amuin hipangandul mo ila ba'idin yatajahhamuni atau kan ila ba'idin yatajahhamuni atau kan pa mga malayo bukon ko nalasya amin way namarat sa kako hipangandul mo ako am ila aduwin malakathu amri atau kan hipangandul mo ako pa mga kuntara amuin kiyatay bawawanin pakaradjaan ko in lam yakun bika alayya gadabun fala ubali. Amurating kaniya bang wayro unda dugal muka ko na inya to di kura amuin natingun kureto in mahal ka pa Rasul sallallahu alaihi wasallam di niya makawa indugal sin Allah subhanahu wa ta'ala walakin afiyatuka hiya awsa'li sumagawa in kamaapan mo amo yato in lawi kawayaan ko iban lawi iangan-angan ko a'udhu binuri wajhika alladhi ashrakat lahu dhulumat magpatalibon ako hasahaya sin bayhuk mo amo in simawa in katigidluman wasalah alaihi amrud dunya wal akhirah iban di mayaw in pakaradjaan sin dunya iban sin pag-akhirat min antanzil bi gadabuk ayo sadya amo in datungan mo ako dugal ayo sadya amuin densin datungan mo ako dugal wa aw yuhillu alayya sakhatuk atau akan maharus na kako amin karugalan mo lakal utba hatta tarda ikaw na in magbaya amuin susunan mo ako hasupaya sa hingga magrida ko kako lakal utba hatta tarda ikaw na magbaya amin susunan mo ako bang sa hingga amuin magrida ko kako wala hawla wala quwata illa bik wayruun gaus iban wayruun kusog buat malingkan ikaw ra buat malingkan din kay mura amatin doa sin Rasul alaihi salatu wassalam awak man kita sin anak sin Rabi'a imulong sila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil tiawag nila yung mga ipon nila ini Nasraniyan Christian yukalu lahu Addas
pagtagkan niya addas. Khudh kadafan min hadha al-inab. Long nila dua kawa hindi ang mga butangan ini amin on siya grapes dun. Ang pamulong niya dahon madto kaniya hausog yaon. Falamma wada'ahu hawak tu amin biutang na si addas in kakaon yaon in inab yaon. Haunahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kiawa niya yan kiawa sindrima sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa siya namong bismillah ampa kimaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Addas, inagi Addas, inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayil bilad ant. Inagi Addas, in bisara mo yan at inaman amin ay bisara sin Rasul bismillah. Di yan pagdisarahon pagkabtangon sin tao hula ini. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min ayil biladi anta den hawnu hula ta kawayan wa madinuk iban unin agama mo. Qala ana nasrani inaku Christian min ahli Ninwa ini kukingatan sa imbiutang di Nineve mangunta hula ini ano hula ini kata Ninwa ama tinagin niya min ahli Ninwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaryati ar-rajul as-salih Yunus bin Mattah. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kau den kau hula sin usug marayaw amuna Yunus bin Mattah. Qala lahu wa ma yudrika ma Yunus bin Mattah. Inagi Addas unutain pangirap-ngirap mo nayu-nayu mo atau akan hapang hati mo kan Yunus bin Mattah. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dhaka akhi in siyayad tutay manghudko kana nabiyan in kiyaonan niya nabi wa ana nabiyun imanin aku nabi raisam. Fa akabba Addas ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ampa biyan siyum hi Addas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin tuktuk niya wa yadayhi iban sin lima niya wa rijlaihi yuqabbiluha iban sin siki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siyum si Addas pag-addat niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibn Rabi'a ahaduhuma lil akhar. Kita sindo magtimanghud. Amin anak ki Rabi'a yaon. Amma gulamuka faqad afsadahu alaik. Ada pulunin ipun mo yaon na kya baba na sin darajat mo. Sambil pagdatong hi Addas mo long sindo magtimanghud wayhak mahadha nagkamulahan na kau nagkabinsan na anak ko nagkaljuljunan uninang mo yan. Kala ya Sayyidi ya kalong niya boss ko nakurak ko ma fil ardi shay'un khairun min hadha ar-rajul wayrun hababaw sin gumi ini labi marayaw din hausug yawn. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamu illa nabiyyun. Bunnal tuod siwi-suyan ni ako. Sin parkala wayrun makaingat kanya bat malingkan amurin nabi. Qala lahu wayhak ya Addas. Kabinsanaan na kimo ya Addas. La yasrifannaka an dinik. Subay di yaun may nang hikapinda mo din na agama mo. Fa inna dinaka khairun min dinihi. Bunal tu dia kawaddas. In agama mo yaon labi marayo din agama niya. At iniya Hinduan sindo magtaymang hudini. In agama yaddas labi marayo din agama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa in kasabunnalan niya in agama Islam labi marayo din hakatan agama hababu sin gumi ini. Sabab amurayan agama amin taymaun sin Allahu subhanahu wa ta'ala dito hadarat ni. Sambil nagbalik, minuwi na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdatong ni Hadan, harap madto pa Makkah. Insiyayaon nasususa, alam problema, nabaliin atay. Sambil miyabot siya, hangan sin tampat hula, Karnul Manazil. Piarasin Allah Ta'ala maunin Jibril alaihissalam.
sarta iniban niya himalakul jibal. Malaikat amun kaya pangandulan sin Allah Ta'ala magparehala sin kabudburan. Yasta'miruhu an yutabbikal akhshabain ala ahli Makkah. Diaak amuin pagtakbiun pagdugtulun indo abud doon hatao Makkah. Keriwayat Imam Bukhari hasanad niya din kan Urwa bin Ibn Zubair bunatu di Aisyah radhiyallahu anha haddathathu siya inamisara bunatu in siya namung para Rasul sallallahu alaihi wasallam nangasubo. Hal ata alayka yawmun kana ashaddu alayka min yawmi Uhud? Unuon paka adlaw di matungkay mo labi in kabinsanaan niya din ha adlaw Uhud. Yasubo niya kabinsanaan mo on paka labi kabinsanaan amin kilawayan mo din sin buno Uhud. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lakitu min qawmik ma lakit. Kaya nanaman ko hindi mga kabinsanaan din ako man mo biasin kinanaman ko, biasin kiwakan ko. Wa kana ashaddu ma lakitu minhum yawmal aqabah. Amin ingkiaw nan law niya nakalando tud kabinsanan kinanaman ko yagbak ko amun adlaw aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibn Abdi Khulal. Ini makatu introduce ko in ginawaran ko kan anak ki Abdi Yalil, anak ki Abdi Khulal. Falam yujibni ila ma aradtu. Wa inila aku siambag. Wa inila aku kiagad. Fantalaktu wa ana mahmun ala wajhi. Minig na sadya ko, ina ko nasususado na pamayhuan ko. In kasusahan do na pamayhuan ko. Falam astafik illa wa ana bikarnith sa'alib amunain karnil manazil. Sambil niya miyabot na sadya ko, biat to halong kasusahan na sadya ko, sambil miyabot ako hakarnil manazil. In hakarnil manazil ngan tampat doon hantara sin Makkah iwan sin Taif. Farafa'tu ra'si. Ampa ko yan yang katin uko. Fa idza ana bi sahabatin. Pagkita ko yan, ang kitaan ko gabon. Kad adallatni, in gabon yaon tiyatambunan niya ako. Panadhartu, yatod ko in gabon yaon. Faida fiha, pagkita ko yan doon in Jibril. Panadani, tiyawag niya ako. Fakala, inagi niya, Inna Allah qad sami'a qawla qawlmika lak. Kunaltod, Inna Allah Ta'ala diyungog niya in kabtangan sin kauman mukhay mo. Wa ma raddu alaik iwan pagsambag sin panambungin nila kay mo. Wa qad ba'atha Allah ilayka malakal jibal. Iban bunda tu din Allah Ta'ala piarahan niya kau malaikat sinbud. Hasupaya daakon mo unununing kawayan mo. Panadani malakul jibal. Ang paakulong niya tiyawag. At niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang paakulong niya tiyawag. Sin malaikat sinbud. Pasallam alayya. Si malampakako. Thumma kala ya Muhammad. O ya Muhammad. Dhalika fama syi'ta. Indamikyan yon unununing kawayan mo. In syi'ta. Bang kawayan mo an utabbika alayhim al-akhshabain. Amin pagdugtulon ko, gipiton ko sila sinduabud. La fa'altu, hinamon ko siya. Induabud kesabot lang niya. Jabala Makkah bud sin Makkah mo na Abu Qabis, Qubais. Iwan in hambuk. Amo na hi ngansin bud hambuk kay tuhi. Kuya Kuay kaan. Ya munit sa Qayqaan. ha? Qayqaan. Kay kaan atau kuay kaan. Ya kuay kaan. Qayqaan. Kuay kaan. Munit ko anong kuay kaan. Musagad. Kuay kaan. Aywa.
Sambil nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bal arju. Artinya kitain panambung si Rasul sallallahu alaihi wasallam kasabar niya. Sawin Rasul sallallahu alaihi wasallam din ang mga sifat niya, di siya magpamaus. Di siya magpamaus akarna sadya amuin maslah pabaran niya. Pinsan pa mabinsanin Rasul, bangbaran niya di siya magboast. Inagi niya bal arju. Inangan-angan kulong niya an yukhrijallahu amin pagwaon sinallahu ta'ala min aslabihim dahil na panubo nila man ya'budullaha amin magtagipon pa Allah ta'ala azza wa jalla wahdahu la syarika lah tunggalunin Allah ta'ala la yushriku bihi syai'a di magsakutukan niya haunu-ununa. Amatin dia mga piangarap atau kan iangan-angan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab bang gipitun na in ahlut Taif intaw Taif isira ko man magtagipon pa Allah Ta'ala, isira ko man tumunggal kaniya, isira ko man amuin mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan piang ayo sin Rasul murah-murahan din hapanubo nila amuin mataud tumung ay manunggali manauhid pa Allah Ta'ala sarta limalayo hapag sakuto patuhan Rabbul Alamin. Kita ni jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tumampatud in pangaddatan niya sa rayo-rayo akhlak amun wayruun nalumiw rin kaniya iwan amun pagkatao niya di mo masukod bang biarin in laum niya pangaddatan biarin in laum atau akan di tabiak mga mangan-angan in lando lingkat pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambilin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya gimangan in para sahandiarannya. Kasusahan gimamgam. Sabab sin tatabangan sin Allah Ta'ala amuin gaib. Hindi pagkakitaan. Amuin tatabangan piaturun niya pianaog niya din ha taasin langit. Sambil dimeretso timuy-tuy in Rasul sallallahu alaihi wasallam muy harap pa Makkah. Sambil miabot siya pa Wadi Nakhla. In Wadi ni lambak siya, lubak, sarta naibo siya sin Nakhal. Liha. Diyan pagtawsog ka to? Liha. Liha. Wa akama fi ayaman. Dito na isab siya nag-stay piladlaw. Wa fi Wadi Nakhla mawdian. Doon na Wadi Nakhla yun. Ondorong tampat. Amin malingkat pag-stayhan. Pagtagka niya As-Sailul Kabir waz-Zayma. Walamma bihima min al-ma' wal khasab. Sabab hadua tempat yaun oun siya mga ini kakahoy-kahoyan. Amoy manjari kaw mga kalambungan ko. Iban oun siya tubig. Aywa. Sambil doon na siya nag-stay, doon na piara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tumpukan din ang mga jin. Kaya sabot tawakan siyabot sin Allah Ta'ala hadwa surah panagnan na suratul Ahqaf. Abay ta parman sin Allah Ta'ala wa id sarafna ilayka nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Iban hawaktu piarana mo sarafna maun kaymo nafaran tumpukan din ang mga jin yastami'una al-Qur'an mabayado mungug sin Qur'an falamma hadaruhu hawaktu man atatkala naka hadir na sila maun qalu ansitu hundong kamo ayaw kamo magbisara hawaktu diungog nila ng Qur'an ayaw kamo magbisara falamma qudiya pag-uwas nauwas man nabasta na diungog nila ng Qur'an wallaw ila qaumihim mundirin nagbalik na sila pa kauman nila starta nagpaanib na sila kauman nila nagdakwa na qalu ya qaumana inagisin mga jin pa kauman nila inna sami'na bunnato din kami diungog na muna kitab amunin Quran unzila min ba'di Musa piaturun puasin Musa alaihissalam musaddiqan lima bayna yaday
manabunnali siya bunnal niya uno-uno na amuin biutang ha kitab sin Musa alayhis salam yahdi ilal haq manghinduy pakasabunnalan wa ila tariqim mustaqim iban manghinduy padaan mabuntul. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. Ya qauman namu taymaan niyo inanawag-tawag in panawag-tawag amuin in panawag-tawag Rasul sin Allah Ta'ala wa aminu bihi bahan pamarat saya kamu kani yaghfir lakum ampunun nakaniyo in pardusahan niyo iwan lapasun na kamu din hasiksa maulul. Demikian na suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Pamuman ya Muhammad on wahi amuin timurun kaymo on maun dimungug kaymo tumpukan din mga jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Munalto din kami dimug namin Qur'an landuk maka inu-inu. Yahdi ila rusydi manghinduy siya paran kabuntulan paran amuin ikahasil sin hidayah fa'amanna bihi sarta namarat saya kami kanya walan nusyrika bi rabbina ahada ibandi kami sumakutu patuhan namu hambuk unu-ununa sambil matu pa ayat hikang putag lima si suratul jin bang tabi mga kita un insya indakbus sin ayat ini tumampal ka to way pang ingat pangirap-ngirap sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun maun kanya tumpukan din na jin sambil hawaktu di matung namaun diungug nila na yung Quran ampa pakiingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil ampa asyabitan sin Allah Ta'ala mga ayat ini amin timurun kanya nabuna to din pag hudur nila maun amatin panagnan pag-aten panagnan pagbak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kajinjinan sambil pagpuasin ayat ini ampa patimurun ampa pabiya mga maintain in pagkadto sinjin para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Ini ni bundal to din ang mga tatabangan sin Allah Ta'ala amuin tatabangan din ha mga gaib amuin giaib sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagihanon mga sundalo sin Allah Ta'ala wayrun makaingat kanya bot malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala sambil kabaita hasura ini amuin magsakses dain panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban bunna to din kusug na mga kusug kauniya wayrun makagaos kanya amuin buat malingkan wayrun makagaos kanya buat malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala hangkan kabaita sugpata suratul jin amuin nasabot ta kayna wa man lam yujid da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard. Iban hisiu-siu di tumayma hapanawag-tawag hananawag-tawag paran sin Allah Ta'ala falaysa bimu'jizin fil ard. Wayruun na makalappas kaniya din hakabinsanan hababaw sin gumi. Walaysa lahu min duni awliya iban wayruun na amin duwaing din ha Allah Ta'ala amin makatabang kanya makalappas kanya amin yatuin ini biyayta ulaika fi dalalim mubin iwan sila na yan halong kalaungan amin matampal bang di nila patay maun in panawag-tawag sinanawag-tawag amin din ha Allah subhanahu wa ta'ala amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam na inyaun sila na in halom kalongan sa tampal-tampal ini na suratul Ahqaf. Ada pun suratul Jin wa anna dhananna iwan bunal to din kami inangan-angan namo allan nu'jizallah wa di namo ini di kami malappas din hasiksa sin Allah Ta'ala hababaw sin gumi walan nu'jizahu haraba iban di kami makagaos amin tumakas pa apabila magparatong na in Allah subhanahu wa ta'ala kamumulahan. Ito nagisin Syekh Sa'di rahimahu Allah ta'ala tafsir niya. Amama hadhihi nusra biya mga biyay ni na tatabangan sin Allah ta'ala iwan basyarat
ini pagbulansang at inapagpakog para Rasul sallallahu alaihi wasallam masusungon mag-success din dakwa mo. Gimamgam in kasusahan iban biya mga loso peto nalawa para Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil in pagguwa niya den nahula Taif amin diyoy siya doon sambil nagbalik imbiya mga conditions sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin magbalik siya subay tud siya magbalik pahula Makkah iban subay siya ini mamikilan khutta taktik bang biya rin ta hikapasampay niya agama Islam iban hikasampay niya in risala yang andul kaniya sin Allah Ta'ala amu in nagdara siya sin biya mga sigla iwan nagdara siya sin determination biya to sawa sin tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amay to sambil inagisaid usuntay jabe mga tiyo-tiyo na kuman inshallah ta'ala kayfa tadkhul alayhim wa qad akhrajuk biya rin pagsud mo ya Rasulullah hula Makkah sin piyagwa na kaw sinya piyagwa nila na kaw yakni Quraisyan piyagwa na kusin mga tao Quraish inagi niya ya Zaid inna Allah ja'ilun lima tara farjan wa makhraja ya kaulon niya Zaid bunal to din Allah Ta'ala inangon niya raindan iban kaluhayan wa inna Allah nasiru dinihi iban bunal to din Allah Ta'ala tabangun niya rin agama niya wa mudhiru nabiyihi iban palanyutun niya ra patampalon niya ra pataimbawon niya ra in nabi niya amit tinagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa ingkusog sin mga gats laway din natatabangan sin Allah Ta'ala sambil miyato ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-istambay na siya miyato na siya pagaro Hira dito siya nag-istambay ampa siya nagparaham kusog din na panuho sin Khuza'a tagna karan niya Akhnas bin Shuraik hasupaya magprotect kanya hula Makkah inagi Akhnas bin Shuraik ana halif ina ko ini biya mapiag janjian namo iban sin Quraish ina ko lamu dako din hakan ila wal halif la yujir iban intao biya mga on piag janjian iban si mga Quraish di manjari magprotect kasiyo-siyo na sambil nagparani sa siya magbalik India niya Suhail bin Amr inagi Suhail inna bani Amir la tujir ala bani Ka'ab bunna to din panubo hi Amir sabab hi Suhail yon panubo hi Amir di siya makaprotect doon ha panubo sin Kaab at ini Rasul panubo hi Kaab di ka protektahan sin mga sila ni Amir nagparani sa balik in Rasul sallallahu alaihi wasallam harap matukan Al-Mut'im bin Adi inagi Mut'im naam hon sambil kima siya biyan mga ini pudang tawakan nagbadyo niya sa armor niya yaon wada'a banihi wa qaumahu tiyawag niya mga kaanakan niya iwan sin kauman niya may magad kaniya faqala ilbisu as-silah suulugan nyo na yung mga usalon niya pagbunuan wa kunu inda arkanil bait kadto na ka murid to ha ini haupat hag sin Ka'bah fa inni kad ajartu Muhammadan gunnal to din ako protektahan ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ba'atha ampa niya biyan piaran in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin pasurun namun pahula Makkah simud na in Rasul sallallahu alaihi wasallam iniban niya Zaid bin Haritha sambil miyawut siya pa Masjidil Haram namisara na Mut'im bin Adi insi hatas siya sa sakatan niya inagi niya ya ma'syara Quraish o kamu panubo Quraish inni kad ajartu Muhammadan bunato din ako hawiyaon protektan ko alom na sin protection ko hi Muhammad fala yahujjuhu ahadun minkum na subay di manjari hambuk din kanya min humibal kanya mamuinga kanya sambil miyato nin Rasul sallallahu alaihi wasallam farukun artinya miyato na siya pa Hajarul Aswad siya po niya Hajarul Aswad ampa siya nagtawaf Haka'bah ampa siya simambayang 2 rakaat ampa siya miyato pabay niya sarta Mut'im iban sin anak niya kaanakan niya yan doon naglilibot-libot
ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil miabot siya pabay niya, nakasud siya pabay niya, inagi Abu Jahal long niya ini amujirun anta amutabiun. Inagi niya kan Mut'im, amoy nagprotect para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin ikaw yan, hat saja magprotect atau akan niya magad nakaw Muslim nakaw. Inagi ka niya hi Mut'im kad ajarna ay inagi ka niya hi Mut'im bal mujir. Sumagawa inakoy nilong niya ini magprotect sadya kaniya. Inagi Abu Jahal kad ajarna man ajarta. Bunal to proteksyonan na muna, isiusin proteksyonan mo. Biad to, wayat to kalupahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin pakarajaan ito, amin pagprotect kan Mut'im bin Adi. Sambil hawak to man aw nasaggaw, abuno Badar matawd nasaggaw. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kasahabatan. Inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, law kana al-Mut'im bin Adi hayyan, mangsadyan kiyaonan ni Mut'im anak ki Adi buhi, thumma kallamani musliman nagbisaraka ako, pamanga silamin na saggawirun halga niya yun, la taraktuhum lahu, bukluyan ko sila hakar na Mut'im. Biya to biya mga panghalga, wairun kalupahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumubtob na sa jarit yung topic tahabihaon, insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan ini ang waktu na to, amin mausal na to, next week insyaallah subhanahu wa ta'ala, nahibalik ko ini paguro na to kalasahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Falyatafaddal fadilatuhu al-mashkur. Alhamdulillah, yadto na pangadyan sin kita niyo ngayon dunyaon sa rayaw-rayaw. Amin liyabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kasigpitan tungod papagkala pagdakwa panawag-tawag paara ng Islam amoy in di ta kana naman yung mga yadto katantaan inamin sigpitin to sabab hajaman na to ini wala kita nakananambya sikya na naman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayron kita liyunggo si manusia tungod sin pagkala pagkasampay sinakama in kita hayang muhaddal kita mamayta sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na longta hakahalan sin hula kaya utangan na to misan pa in namamarinta kaniya amin long ta bukon siya Muslim sa sumagawa awon aturan sara amin di sila manudsud sin pagkala pag-aagama inyad to atin niya mahardika kita magpasampay sin agama Islam na so to tungod paparkala ito biyan isin nasabot niya hambok din ang mga sipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin di siya magpamaus uno-uno parkala bang in tingkog sin at awain jatuhan sin hinang harap paginawawaran niya wayro niya to halga para Rasul sallallahu alaihi wasallam di na siya mamaus di na siya mamisaran uno-uno sa sumagawa bang in amoy in ini gindasan sin manusia in tungod pa amin kamaruan sin agama na hitok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indugo nyawa niya amad to in ini pag-iyanon patawag siya jihad fi sabilillah so abin Rasul na aon ha jaman niya in pag-jihad bukon siya nanagna in siya amoy in siya tiagnaan siya in amoy yurul amoy piaig na siya sin Allah Ta'ala rin hawla Makkah sampay siya magpaksya pa Madina masira siya yurul na to sin mga tao nagsisirik na sa wabid to way na isab dapat bihag mang siya rin amoy mag launta umato doon ha wakto yan sabab mahinang nadayos imano siya amoy ini lukoson siya paparkala amoy hindi niya kabayaan na labi-labi na yung Rasul in katan sinhinang niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala in yung makasing katanta na muna ito ang Rabbul Alamin sabab piyangandol niya na in ginawaran niya pa Allah subhanahu wa ta'ala nabihad to rin kita niyo ngandol kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sin hagot pasok tungod paparkala pagpasampay sinagama na in yan isiyo-siyo na dyan tumayma hindi tumayma na inyad to kapatot niya yan to dihil sin Allah Ta'ala kaniya ha ini pagkamano siya amin pagtawakon sin kita long ta kasampurnaan sin kamahadikaan sin mano siya manjari siya sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala iban manjari siya makadharakan sin Allah subhanahu wa ta'ala
asal da mga yadto katan aon da uyan si manusia in sumulang patuhan aon da daratungan niya in katan sin magad sin panghindo sin Allah Ta'ala doon ha amin napatarang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam aon da isab datunganan niya kana pia aon in surga iban sin narka amad to mga katote manguran kana malaggo to makawat tarihay ni pangadya tungod sin sira sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab amoy ni in amoy in jimato hakabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na murah-murahan amoy in dilan kita sin Allah Ta'ala taufik sampai maubos na to in pangadyan dahil aming kitab ini pangadyan dong tadiara singguro na to mereka atutan insyaAllah Ta'ala na itukbal natin yung pagsukur patuhan Rabbul Alamin dahil haparasawagan nito makahampit kita niyo si mga panghindo yan to supaya umuot yung panumtum na to sin kahalan, sin kasabunalan, sin pag-akam na insyaAllah Ta'ala ibalik ko pa kung na to muliain ini magtanggos lang ito maghatang sin pangadyan to o ito yung palit pagkasyata ito mumaskora. Alhamdulillah, matay manghud na yung na ito nagtuloy mga kaltang siguro ng kalasahan. Inshallah Ta'ala, pangayon ito Allah Ta'ala, murah-murahan ang mga programa ini mabot siya pa generation susungon. Anak kapo sin kami, sigitan yung katan. Amo hindi siya mabukto inshallah subhanahu wa ta'ala. Yung murah-murah namin ba mga tatabarro na puwasin Allah Ta'ala sila niya mga sabab day sa biya ka-continue sa mga program ini nang kana biya mga ini kulang da kung kada lecture ko di sa butong ko ni daran sa yung kawayan nang ditod kami mabaya amin mabukto yung programa ini so kikita nyo rin sa biya mga karayawan niya amin biya mga advantage niya kung ako kumita biya mayroon mapsada sin biya mga biya ini programa inshallah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan namin kumamdos tayo isab, iban amin humugot tayo isab. Kung nasa ito biya mahal ka, amin mataod-tod. Bang man isab, pila-pila na yung kagawsan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Murad ito biya mga sabi syara ini, na mayroong kita biya hunitan. Kan Nabi sallallahu ta'ala, la yukalifullahu nafsan, illa us'aha. Allah ta'ala di maglugos, ba't malingkan, amurain biya mga, depende kagawsan sin kita. Ibanin hitabang nila, tutabang nila pabaran niya. Amura. So mayroong tayong daalkan siya, adlo kiyama. Bukun ito harap pa amin. Ini kami ialok bihaon sin kamu katantaan. Ini to humarap ito pa amin maksud dan supaya biya na sinari amuin supaya rin mabuktuin ini parsupatan sin kita ibang sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil amin pangajian dahil kanya insyaAllah. So yung mga katutay mga oranta biyan na amin biya mga mayroon na biya kwansin agam na kanila doon kanila na mayroon hinangon doon na mga dugay mula yun ba't maling kami magpataasan makabi na book mga latest laptop na may mikilan na siya na book may latest sa isang na mura-mura biya mga biya to kahalan namin kumuko siya although biya mga dita na may iksupaman yan na minsan mga kumuko supaya sa makatali kita sin pag-aagam importante ni bukod na sabi mga mangyamin mami kita panyak bang man sabdi may nang biya mapag-usiwa na sabi sin noon waktu bago pa nasambian ni sabi swap supaya sadya makain biya latest ito ang mura ito yung mga hinang singkatoto yung mga oranta may mapatumtum ka niyo na murah-murahan amo insyaAllah ta'ala pagpagbarakat lo sin Allah ta'ala yung pangartaan niyo pakaasawahan niyo pakabanahan niyo sambil na pakaanakan insyaAllah ta'ala sambil pakaanakan ta susunod insyaAllah subhanahu wa ta'ala doahan na mo ini subhanakallah hamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.